We condemn. We condemn MD government. We condemn. We condemn. Condemn. We condemn. Ka Joint Action Committee Border of Meghalaya kabala sngokhya ya kajingdu jong kibobon kijaka jong gejala Meghalaya ha kajing penbet put la pedengga Assam kan hab bantit ya kajing khang jong yang bishar bahakli du jong kari India banyak biang ya kitei kijaka baladu ka Joint Action Committee Border of Meghalaya kalong ba kajing soy soskular ya penbet put la pedengga Meghalaya bat Assam kamdei ba umla asu man penyebet namar ba kadai tang kajing ya menjur jong kini ke atli kijala ki bakwa ban songsuk songsan ha kani kijala unong elam jong kajak bom uba arun sutenga ulong hapo ka khenit ka bahinreu ka sarkar kamdon bor halor ka khendau ka siap jong uriu pat ba khlem dayo obor na kitrai jaka uba arwen ulo ongru basisen bala IT ya kijaka badai jong kitrai jaka kane ka play ya kalenti bakin kini no ya ka hok jong upat ba ha kanu ka liang laban kedau ba kajing kran pembet put na ka benda ka phase 2 kala sedang na ka benda ken rutli kijaka badang sa henre ka jing mom hun jong ipat ba kadang yai beteng ha kane ka singi la pelong ru ya ka jing song kalan mongo da kiken hun sang balang ba pher jong ka rilum garo ken thup ya ka Garo Student Union, ka Federation of Khasi, Jaintia and Garo People, Association for Democracy and Empowerment, Aceh Youth Welfare Organization, lembat kiwai, bandawa ng sarkar jala ban bishar biang ya ka MOU, balasoy ya padang jala Assam bat ka Meghalaya, hau liber mentaus nem. Kani ka jingelang klan mongor, lapelong hajan civil hospital hakmat jong umot kiang nongba. Mengi pengkre mengi kalong ba kasai kada ba kadon ka jing penluwet ka jing pengkhen ya ka an ka pelun jong kari India ritik ustun sensa ka constitution jong kari India company basisa ba natu islam khat anda espasan luar la define ya kini jaka ya kini jaka kiba ka kini ka Assam dei be kini la define ko ka boundary jong ka 6 ado tanda para 20 ada define ni ada kena saya kira ki boundaries jongga United Kashmir jadi ki boundaries kam ya gagaru itu ada ki baca mentaba kan sarkar jongkonda sarkar ini ka claim ka tangi ka arjar patwi ya ka report arjar ka ba long chairman ba expidan for long revenue minister ka claim ka gitu karena kan saya kira pakai ombangi kambek ya kajaka kat kum ka boundary jong ka section menta ki ai ki bikile menta kumen bau ki menta biswa sama nomor beli ong ha ai pinyo kat kum gani ka kai ka ba nim hap ai jaka si dana handai yo pai kum ganong wa makumur ka jaka ka hap hadu lu ka himajan kia ka barem la de pipai ka mak transport lai kusan ka gohoti ka kamakya ki isna ini jonga isi MJ kia ya kamakya kata kai ka baja menta pada don kani gaji ki karbi don kai yunu mabli la khana de basta nyuma nginu me kren kata nya kren menta ba hapo ka seksya do ka sarkar kam don hok halor kendo cham jong riu pa klem don hok kia keren dia kecakap kita ke jonga. Dia dai na. Menta ka sarkar ka dan cakana. Lain no kini government area kini. Di government land kini. Don. Sabodan lai kam don sida maru ka cakap. Andai lai ya keren nomor bani kila syupa abi ban pendap kini kum ko politik kikop. Ani kam mangi banut. Man sai dut kikot Islam. Boro kita naduk kapten sama 1972 ter. Buat di lapang uba ike maulong uba bibiling do kene handai anda kita susu ade unar bosa mlong banyak tak nomor ni ipai ba jungi kindo haba khadu sapoi ka singan oi piba le se haslong kan sa astanga jaka haslong ropet lalut kacu bengi pai kalut haba khadu ka e kan ngilong tong bakilong tong di jong kiwei kumboong jong kinongwei kumboong sasa dan nomor kata kadau ngingi yang sem mentangi ngila pengkre nganum la banyak tu beki bro nomor beli ka kalung confidential sakawe ni hapan sai kada ke status jong ga assistant boleh assistant tang don ha ka description ha ka jimpatai ya ke put sodong jong ga Assam ko sedong kamu mau assistant kinongim Hari haduk mata berdaga sarkar ka jungi kam yang kanong lem banyara dia kok.
แต่งี้งินยังบันยาได้งินยังบันยาได้ก็เคสkita konkret kalau apa yang kalau stage nanu mi tu iki nanu ngin fai nanu pun nung ida nomor boleh bangam kwa ba indon ki babun ki ba tai bun ki be kwa sna yo politics sna yo wan ya ong ni ong dai ya yu nomor stiu kam bakinya mentoi tersebut ia kata dimpa tambah kam nya. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.